TY OE RAHA ZEGNY Jerry Marcoss hivahiny fandaharagna TY OE RAHA ZEGNY magnano mbala tsara akorialy atsika pagnaraka ny fandaharagna na atsika ampitondranomasigny anireo tany miarabo zay farany pagnaraka maro indrindra ity fandaharagna ity tsika eto Madagasikara koa tsy ambany zavatra amizay zavatra zay ke mbala tsara ke akorialy makasitrika ny loatra zay mbala mankafy fandaharagna ary zay mbola mankafy fandaharagna atrany de manasa anareo ampagnajagna ary ampitiavagna agnaraka ny fandaharagna atsika ty atrany farany tsara resake nifampiresake tsara resake nifampiresake tsara resake ya fampiresake tsara resake ya fampiresake. Ça c'est jazz et même si Jerry Marcoss, bougez-moi ça, dansez-moi ça, mamie. 5 secondes pour aller, 5 secondes pour aller. Let's me la Namako, let's see us in Namako. Seka, 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 mama seka, party, seka le mama seka, seka, seka le mama tika ta tika ta tika ta tika ta tika ta tika ta swag. Faly miarahaba anizokinakahy Jerry Marcoss izay mpanakanto tavy ny volony izay verigny ary hitako ny bogosy avy amin'ny faritra varotra tsiro Madagasikara igny antalany maromaro kokoa tonga eto fandroany ikoragna amin'ny fatao fandaharagna ikoragna mpankafy ikoragna amin'ny mpankafy fandaharagna ihany koa iny vaovao raiky satria fa misy hotely taogno atsika zay nikoragna farampara ataoko fa maro e raha mila koragniny ary hiakatra ambonimbony degré tsika amikoragna amity andraniany ty. Ya. Voalohany misaotra anao Médard, bonne année anao. Bonne année. Bonne année olo jiaby magnaraka fandaharagna TY OE RAHA ZEGNY. Izy volagninao zegny somary mampafampana koa gny commencement raha ty hiakatra degré zegny dikan'izay mafana raha ty niany. Za mankasitrika Zagnahary voalohany indrindra tamin'ny taogno jiaby nidiavigny natongavagna amin'ny niany ke fa antsika mikoragna ary tegna mareferela atsika zay tsy nikoragna mandavy taogno maromaro zay ary zay le hoe merci mon Dieu iny mo iranaha zay nataoko mba isoragna Zagnahary satria mbola afaka miaraka mitafatafa aminao ndraiky le mpankafy amizao ary nariny raha hita tagnatin'ny fotoagnany regny sarotry nodolovantsika Covid-19 tondradrano maro raiky ya aretigna ke fa tegna mbola tafitrotro eky merci Zagnahary misaotra anao koa mbola tsy nagnadigna zaho ikoragna eto za antsany tsisy lamone fa nataonao zatovy bogos tavy ny volo soniava fo pointe fofo azoponigny zy ya. Ok, tagnatin'ny telo taogno zay nanakory ny lamuziky ny tournée tagnatin'izay telo taogno teo zegny sa nisy taogno roy somary osaosa sa ino raha nisy? Ya 2020 2021 teo tegna somary osaosa hely tsy ninaza raiky fa n'olo jiaby ary mangera zao tontolo zao 2020 ka tegna nalaigny atsika nagneky Covid igny fa resiny fô tamy 2021 mbola tavela hely fô avy ndraiky atsika nandresy azy tafiboaka atsika ke io 2022 vao nihetsiketsika amizay tamy regny moa zegny ny raha natao agnatiny magnano enregistrement niezaka magnano récapituler raha jiaby efa vita mizaly efa loso itsondrovagna ny magnaraka nefa ndraiky tsy vitany hoe izy fotoagna sarotro tamin'igny na hoe tsy afagna nagnano spectacle namorolo nisy ndraiky nihira nalaza ho azy nalaza patsipatsabaka fitsikora tsy aina na koa miala amboetry patsipatsabaka nagnadary satria or le hira ipatsipatsa tsy hira tsy titre hira fô terme agnatina hira fa igny tegna nazon'olongono iny satria nagnanaova nalaza koa boka ny atao hoe TikTok ke Facebook zay raha malaza amin'izy ke io hira igny ipatsipatsa terme igny to agnatin'ny hira c'est l'heure lera 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 igny zegny tamin'ny 2008 hira igny c'est l'heure fa ela de avy amizay ki tafara tato maro olo magnapetriky zegny amin'ny TikTok agnanaovan'ny mamozely ndraiky mademoiselle aby madame magnetsiketsy patsipatsa nalaza patsipatsa
kenanjary nivadiky oza bon kofa patsipatsady raha tiany olo aby ty alo patsipatsa someko patsipatsa fe ko za ke namberako nalalaka patsipatsa jusqu'à tsika mikoragna ke mbola matagna fa patsipatsa oza satria marobe olo magnontany misy sansiny na misy dikany ve le patsipatsa sa zisy nangalagna sirony sy tavy hita agnatin'le folaka atao non patsipatsa ndraiky zegny tsy teny gasy tsy teny anglais tsy teny vazaha fô terme ane agnaty groupe patsipatsa zegny hoe misy sensina roa izy terme agnaty groupe ngia izy la tsy hitahita zegny donc patsipatsa ngiagny zegny hoe artiste à gauche à droite na soit karakory ma misy patsipatsa zalahy eto dika zegny misy raha tiatiany lalahy aby zegny patsipatsa igny mandalo igny patsipatsa ndraikindraiky anao milalagna hoe tafitody kalany madame fa regny amizah patsipatsa ohatrohatra mbola izy fa karakaraha zegny donc mety atao raha maro patsipatsa mety hoe sakafo koa ampiampy patsipatsa ny mariage ty niany ya karakaraha zegny patsipatsa zegny feeling entre samy manafo tsy te hiteny raha direct fa patsipatsa koa izy zegny atao izy zegny amizay fotoagna zay takatakonagna patsipatsa zegny sakasikanao fô iny tsy take izy zegny za apatsi anao apatsa ya gauche à droite bon Jerry Marcoss nahaizana anao tafarafara tato misy mot vitsivitsy fô mipodipodina agnatin'ny texte anao malagna miala miala de igny fogna hira igny de vita ny hira anankiray à gauche à droite patsipatsa izy volagninao zegny vita ny chocolat oromagna vita ny chocolat bon inona tonga hoe Jerry taty afara karakaraha zegny ny fanaovanao la musique taloha maka anao magnano texte lava be igny oera tsy fa atao tamin'ny fotoanao azonao ndraiky izy azoko satria za fa za spectacle anao tambanja tamin'ny 2001 à l'époque fa ela nahita Jerry Marcoss haiko tsara ny histoire na musiquenao jiaby jusqu'à zao ke zegny mahatonga za hoe nagnino tato afara hoe tagny tonga zegny nora kokoa nandraisan'olo azy sa hoe nisy nisy faninao zegny tegna norany tamindreo nandray azy raha ohatra za maly question anao amina question sao de karaha tsy marala fomba na hoe valibringiny fa aleoko zany aloka za maly izy question hiditry détail hely za raha sitrakao zany hoe araka le voalazanao zegny hoe tafarafara ozy anao nisy hira somary simple vitsy raha koragniny de igny zegny no nafantarana Jerry Marcoss nefa ndraiky tafara tato ampatsahivy kely tsy zay ihany ny hira naboaka Jerry Marcoss hira naboakako zegny izy fa volaniko aminao teo igny tamin'ny 2008 le hira nisy hoe patsipatsa nefa tafara tato nisy hira merci mon Dieu nisy hira hoe mankasitrika hira évangélique le nanaovy clip miaraka amizaza 3000 mpianatra igny nisy hira zaho décidé mikoragna raha lava be misy hira maro be chance nakazy slow fa lasa avy amizay le question mivalina réponse nao magnino patsipatsa fa tegna volagnin'olo mahivagna koa izy mivavan'olo mora hazo ny vava zay ary manakory fahitanao Jerry Marcoss amle patsipatsa niembotro sa nandroso donc ny fandrosoanao zany natonga anao hoe aloha ty zany anisiagna azy donc tsy za loatra zegny no tiagnano le zavatra simple fa anao tereny mpankafy fa le mpankafy mihitsy no mitady zavatra simple tsy mesanao reo zay ny valiny fa zany ndraiky tsy midika hoe atsika dia hira ray album araiky na hoe hira folo de ho simple fa misy izy volaniko aminao zay fa va faonao mamorikira gazety na double page roa olo patsipatsa fa zay le izy ke tiako volagny zegny io zany anareo mpankafy mihitsy surtout Facebook ato sur TikTok vovaondraha TikTok za magnandefa hira mon rêve my dream iny raha jiaby regny patsipatsa fa hoe le mpankafy mihitsy ny tegna hitako hoe zegny tiandreo zareo zany no misafidy ary zay mahasarotra asanay aty Médard tsy raha tianay no ataonay zay ka iaigny ivelogno amin'ny asa ty la musique zany ko tegna ivelomagna Madagasikara ho za amina manokana commercial fomba filazagna azy raha tian'olo mpanjifa no atao fa tsy dia voatery raha tiako loatra izy ndraiky miainga amin'ny fitiavako azy fa majorité le olo mpanjifa sy le mpijery no tompony
client zegny roi zay ny azo lazana azy donc zany voilà maro ne hira tsara fa magaga tsy malaza tsara aminao bazay mamoaka izy tegna mamoaka izy tsara hira amizay ary misy feon'olo tsaratsara ny feon'ny Jerry Marcoss tegna lavitra fa hira ndraikindraiky tsy malaza noho ny araiky le feony tegna ratsiratsy donc le safidin'olo amina hira zegny tegna manery ho an'ny artiste mivelogno amy la musique ho ana manokana zegny mera d'accord anareo fa matonga patsipatsary Jerry Marcoss tsy de be loatra fivoagna arabatana anao sy aratarihinao dépunaiziko anao tsy be loatra tsy be loatra ho zaho bon tsy hoe toroka voninkazo fa zavatra tsapain-tagnana zegny ino secret Jerry Marcoss amizay zavatra zegny nany ka viavina azo bisou dok sady na izy mivolagna za i mbo bogosy hoe tovolahy Médard no maro olo mpagnano présentation d'émission mbo hitoraka voninkazo anao kaza anao maloha mangilatra anao tegna mbo isan'ny zatovika anao izy koa madame nao sa fa misy vady anao i mbola tanitana raha-maso izy lera mandeha fô izy edy izy valera ok makolaza lela job quoi machine rouvelaigny za io zegny tegna mariny frère olo tia magnano raha mihetsiketsika ihirana mihetsiketsika zegny égale sport araiky zegny faharoa zaho miezaka tsy makalagy amy fiainagna za zegny miezaka milefa problème matetiky misy olo mal jugé Jerry Marcoss zany hoe afany fomba hitsarany azy satria tsy fantany na le olo mijery atsika amizao mety zao nga misy vao ahafantatra ko sambany Jerry Marcoss anao fa mahedy fa le olo tsy mahegny mbarako azy za méfiant be mitandrigny be za amy fiainana za zao raha vao misy olo maromaro amy tany migaigaka toaka na misy namako eo za tsy tafidoko elaky satria za matahotra tsy vao bala perdu le malomalon'olo na teny tsy valambalagna mampimalo za tsy tia malo ino amizay za raha vao tsy tafijano ela eo na hoe atao hoe miavo ka nefa koa misy koa ny ataony tsy afaka miala za de tsy maintsy mitsikitsiky fô za mitsikitsiky karaha Facebook fa tsy koragniny de boka tout efa presque zay ty volagna mivola na fi olo ifanao janao karaha tsy mivola fa hato hoe za donc zany raha magnandregny amina za fa niomagna tamiza mbola andeha ny carrière la musique ho lasa artiste malaza ho za hoe vognona anao Jerry oza amy tegna ko io hoe iresan'olo ikoragna raha mikasika anao olo vognony ve anao azo bravo imiko mazava bravo machine vognony koa anao idiran'olo fiaignanao azovy vadinao azovy zanakanao izy volagninao zegny azonareo onogno jiaby parcours-nahy donc efa vognony tamizegny fa kosa ty mba tsipiko ely ho an'ny mpankafy jiaby sy ny olo mpagnaraka fandahara azara rotiny loatra satria zay mpanakanto ane tsy mora mitady raha tianareo mpankafy reo efa magnano ezaka aneza misy olo tegna zay jiaby za eto le mpanakanto hoe tegna mitady raha mba hoe itiavan'olo azy sy ankafizin'olo de aza mba masiaka loatra nareo aminay efa izy ndraiky aloha mandray critique ny mpanakanto zay tokony andray ho anay moa zany na de fa furton 23 ans nampalaza za tamin'ny asa ty za mbola à l'écoute fa mieno mijery mangala onogno zavatra entiko manaovagna azy ka zay zany tiako tenena hoe le fiainako somary tsy de makalagy loatra tia na za le matatro hoe bala perdu volanko amle balabala tavoangy na hoe fa maly zay ndraiky za afaka mifanerasera amin'olo jiaby na zazakely na viavy na vao maiky aboka viavy vao maiky tiako mifanerasera aminazy za olo zatra agnivognivona viavy koa fa mandia edy donc zegny igny zegny raha tiako raha magnandraiky dikan'izay aza miafafy koa fa mety Jerry Marcoss na mandala amy grande surface na mandeha arabe na mandeha ambodiny sotry na tsy ako ai amina salle anaova animation Jerry Marcoss mangala sary edy atsika edy afaka mangala sary tsara satria za fa vognona za miboaka tragno igny mpamiala an-dakoronay efa Jerry Marcoss ny vahoaka
fa tsy hoany donc zay na mila vavadinao ko mila sary mila hira fapareza satria fa za koa mbola misafa fodiky tragno maloha za mbola magnano bokiboky magnano beauté fa za koa fa miala fa ambony fandrena boka tragno efa pareza alefa zay tiangala sary souvenir natonga zay hira ina boaka amy télé tsy natao hoanay fa hoan'olo jiaby donc zay koa fa hitanareo mikoragnesy fa le olo tsy magnandragna amy resaka tsy magnato de miteny hoe aneritreritry hoe miavo monsieur milay na hoe miangitrengitra diso kosa izy andramo e d'accord Jerry Marcoss nisy holahola androany niresaka kabarin'ny Médard hitantsika eto Siroa tiako hitondranao fomba fijerinao manokagna izay tsy tambaranao amin'olo oui et ninao tompony zay miengagé anao tompony fotsiny satria manahirana izy ty manahirana ka zay mahatonga za miteny hoe ino zavatra azonao resahigny mikasika zavatra zay de za mitsemiko io rehefa avy eo zay tiako resahigny parce que Médard qu'est-ce qui se passe ny Médard sarotro misy zavatra zaveriko amin'olo zay tsy mahafantatra ohatra hoe anao zany tsy artiste fa mpagnano gazety sarotra tokoa ny fanatsarana amin'ny Médard satria zay voalohany aloha ny fitantanana zany zavatra tsy mora za tsy anometsiny izany iza fa ilaigny ny fanatsarana nefa kosa hoan'ny artiste samby artiste koa zay mahatonga an'le walahoala misy tsy fitovian-kevitra misy tsy fifagnatognana tsara am'le hevitra ka io moa isoragna ndraiky mba fa nisy zavatra azontsoana atao za moa zany jery ankaiky mombamomba ny resaka Médard zany zay artiste zany matetika misy tsy maharaka de misy malentendu mialatsiny amy teny vahiny de zay zany matetika manimba an'le raha malentendu de le zavatra miampita le tsy marigny igny manjary miteraka fentanam-po an'ny sasany de misy koa ny resaka personnalité zay artiste zany tena marina izy blanco aminao zany anao tsy artiste zay io manko karakaraha assemblée fao karaha député aby reo koa zahay io samby jo samby manana publicnazy samy afaka tahominy samy afaka manao vahoaka anazy ianina manao spectacle feno vahoaka ato ary mandoa vola iany manao spectacle dika zay aza mifandrebreby lesy samby amin'olo samby amilaza anazy samy manana publicnazy any Facebook ato anao mahita an'izany efa misy fifamalina samby artiste samy manana fan donc sarotra zany ny fandaminana resaka fitovian-kevitra amy raharany artiste ka ho za hoe ny azoko lazaigny de afatra fotsiny alors zareo tsika miezaka foana atrany anao modely hoandro zandratsika avy afara zany hoe mifanatona ihany aloha mbelatsika le ambom-po aza miadina mampiseho fietsika somary tafahoatra satria tsy hoe za tena manantsaigny fa le izy zany na antegna fo ndraikindraiky fa te andositra zany ohatrany hoe misy fivorena zao rapitro hoe efa kamokamo ny sasany no hoe misy walahoala koa zay satria anao te matatra problème anao oui évidemment mety zay zay tsy de nahitako anao loatra amy sary tsy azo amy sary loatra tamina raha ty ndroany za ndraiky aloha nisy occupation be za tegna mialatsiny satria le programme tonga avy agny nefa misy raha koa tsy afahanao manoatra ny tegnanay zao moa zany baba sy reniny asanay GM production izay mandeha manokana tsy miankina amin'izaniza fa ny tegnako karaha ohatra zany misy zavatra tsy afaha manoatra tegna ialagnatsiny fa mandeha ity asanay ty za tsy mandeha izy za nefa olona 50 mahery mivelogno amin'ny Jerry Marcoss sy ny GM production ka zay zany mahatonga zany ndraikindraiky tsy hita fa ndraikindraiky koa hitanao ihany na olo tsy salama artiste tsy salama na mamangy fahoriana rehefa manana misy fotoagna za de présent rehefa tsy afaka za de tsy afaka maromaro tsy za reriny angamba mety misy fotoagna tsy présent karaha ataon'le volazanao oui tsy haiko na mahafapo fa ohatrohatry zay na hoe alohatsika ilamina ihany hitady zay maromaro tsy resa bon alohatsika ilamina ihany hitady maromaro tsy resana donc zegny tsapanao tsara ny tsy fisian'ny
karaha iranay jaza MC tsara resaka ho izy mifampiresaky zay le izy ndray. D'accord. Donc ni fampiresahagna ny entre leto protagoniste ngamba fizakao anazy leto ny fanantigny zegny tadiavinao tokony fagnatony fampiresaka. Zay fampiresaka. Tsisy raha tsy vita fampiresahagna na malomalon'olo mpivady. Non, matonga izy amitery zany manko izoko jiria. Za tsy ty tatran'ny ty koragna ty fa hela na resako ny holaholan'ny amin'ny tafo koragna. Ndraiky nisy syndicat tampoka hoe nisy zondre ato misy agnaragnaran-drano boka kabaron'ny artiste ty foana. Azonsa zay matonga za hoe ino loatra le zavatra tsy lamenigna ty aiza le zavatra inona ny fototry le olana amfijerinao fotsiny fa ino tegna le fototry ny olana io satria naza rehetrarehetra mpagnaraka ity zavatra ty sahirana anareo artiste fandamina nareo olobene nareo zao zay hainy atao nefa tsy hainy ma ino marampiole voliro olo aby ty ka zay le izy samby tompony amin'ny amda ya satria samy mampiasa vola samy mampiditry vola ho anao dany artiste jiaby na ny jeune artiste na ny fazomezofiny tsy mitovy ny valeurany fa samy mampiditra zany amle vola de eo zany mila fanazavagna tsara avakeo efa nienaro ny artiste vaovao izay tsy de mahazo mazava tsara momba ny répartition sy ny karazany amty resaka ao mida ity nefa ao misy vola mihodina ao aveo izy zany misy karazana fifandimbrasana toerana koa atao amle pitarika donc tout ça za aloha zany le franchement za fa matetika tsontsona andre anjara amin'ny membre de bureau ny rios io fa tena zany ny fona mialatsiny fa tsy vitako zay na za mbola tsy membre de bureau ra efa hitanao raha maza Facebook mora agnodinodian'olo raha ataon'olo zao so antegna mba mahazo azy gabariel ataondreo allo ihany lamina zay production ihany atao ka ok makasirika anao tamin'ny valim-panontaniana zegny afahany zay mpagnaraka mba misaintsaigny hoe ay zegny azy ty na mba sobotsobony hely fo ohatry iny azonay mba fa important zay zavatra zay Jerry Marcoss anao zany hita isan-taogna isaky ny élection rotako zany isaky ny élection mahay mivarotra ny olo zay tokony ambidy amy fidiana ia tsy areo zaraiky maro mahay fa ianao ny azon'ologno tena satria zay nabidinao lafo am'zay zavatra zay lafo lasty zare salany lafo baka matao lafo zay lafo amfidy lany zany ya ok d'accord amty satria mity taogno ty ny fidianana raha sitraky ny tompo sy zay zavatra le ataoko entre guillemets zay de manakory aietsika efa tokony misy zay sa ino zay zavatra hoisy zala question ato magrave zay da fa nomanina no za sy nimaka ny pakafianao koa io pakafianao sy pakafika tandaharagna efa voalohany aloha ny safidy manko raha agnotaninao zegny safidy io zany samy manana ninazy aveo zao mbola tsy fotoagna ny propagande fa amty taogno ty le izy sarotra be tonga de hiteny amin'ny olona hoe zao no safidiko lasa ohatra hoe manao propagande mialoha fotoagna zay aloha de efa tsy mety faharoa koa io safidy io miankina faresendahatra donc mbola hitatsika mbola tsy afaka magnambara aminao za hoe aiza tsika fa tsika loatra magay ary atsika ifidy ary atsika tsy maintsy hiditra amin'ny fifidianana zay ny tany démocratique zany fa le izy fotsiny asia point kely ararotiky ana anao fampose question le teninao tegny somary alaiko hoe isaka élection mifidy candidat présidentiel izy anao no hita fo avenao naomby amle varotro hoe na lafo le izy koa produit zany le olo ya igny hoe isoragna zagnahary za tena mankasitrika zagnahary de isoragna koa le olo magnaraka an'le tany mboagna mitovy safidy zany raha ohatra ka zay zany azo lazagna azy izy io tegna mary ndraikindraiky magagaza hely somary gaga ny tegnako satria en propagande eto Madagasikara na nanomboka tamin'ny 2006 na tamin'ny 2013 na tamin'ny 2018 tamin'igny dia tsy za raiky nagnano propagande misy artiste maro surtout tam'le farany teo igny zao manko vao nisy Facebook fa taloha tsisy Facebook fa koa jerenareo miverena mijery YouTube le hira natao propagande c'est vrai za namorona azy misy manko zay manko mara magaga tamin'ny hira io lazaina fa tian'olo jiaby
de misy olona tsy magneky tsy izy namorona anio patsipatsay ihany aninga fa rehefa tsara le izy hitany olo andizana jusqu'à boîte non je veux dire hoe rehefa ataontsika hoe tafarafara amizay le ya efa marina hoe zany namorona azy fa rehefa misy tsy fitovian-kevitra agny ndraiky amin'ny zareo samby zareo amin'ny politiquement parlant zany de lasa atao hoe io le namorona le hira tsy ka aminazy zany ny resaka fanaovana fitorana voninkazo ohatra nataony Médard amiko zao tsy midika fa manaratsy any mpanakanto hafa fa io zany resaka safidy io ajaina io safidy ny tsirairay io zany mila acceptentsika gasy ny fahasamihafantsika ary zay isorako an'ireo candidat présidentiel zay flo ajaina efa nifandimby teo katramizao efa niara-niasa tamiko daholo tena marina na iza filoham-pirenena resana ka nanomboka tamy 2005 efa niara-niasa tamiko daholo ary efa nifanakaiky sezy ary nakasary niaraka nandendeha fampiresaka tsara ary hatramizao tsy misy problème fakazo resaka ya gaga nareo fa le président taloha reny rehefa mahita anazy de miresaka de makasary ohatra zany fa ny anazy tsy ataoko publication fa mba angoniky souvenir anao trano ya ka tsisy orana dikan'izay zany io zany hoan'ny ohatrany hoe hoan'ny olona miasa moa zany hoan'ny olona mivarotra tsiraikitra tsy maratsy fihavanana hoan'ny olona mpivady nivadiagna amisaraka fa nifankazahoagna mitohy dikan'izay zany tiako tenenina mila misokatra tsara ny masotsika par rapport am'le hoe rehefa mijery YouTube anao za iverenako le izy tsy Jerry Marcoss reny no nanao propagande teto amin'ity Madagasikara fa maro anatin'ny hira io fa resendahatra zareo artiste tsy tononoko vehivavy lehilahy be be miisa presque 20 zay nanao ny hirany filoham-pirenena candidat tamin'izay fotoana karaha zany koa talohan'igny ary misy koa nanao propagande ny hafa koa tsisy hoe ka anao nanao ananiany na anao tsy tiako anao zay miditra tragnona non io zany safidy malalaka dikan'izay zany somary nasiako resaka mitohy ely par rapport am'izay raha zay manana fisokafantsagna atsika jiaby en plus araka le fomba fiteny zay hoe tsy misy ny faneriterena amy safidy fa io miankina faresendahatra ary nisy matetika ohatra zay ataoko agny Médard anao zao zany manana olo tianao vadinao ohatra zany Médard ataoko ohatra ty le resaka hoe fanometsina amy Facebook aby ty hoe anao ihany nampiditra anaty amry anao ihany natonga ana ohatra zao le izy raha anao zao manana vehivavy tianao io vadinao io tamin'ny andro taloha mbola sy hipanao za zany niteneninao ny volagninao hoe mba volagna aminazy Jerry Marcoss fa tiako izy ary za hitanao io bandy makarakara vady ary izy tsy maintsy ho vilomiko tsara izy ary tena botrabotra io vidianako zay raha tiany volamena lasa manko za Médard anao zany mba mifakazo tantareko aminazy aby anao tiena ataony savasavanao oentiny mitsangatsangana jusqu'anao sy be anao zao resaka nataonao ka tafy vady anareo aveo raha misy fotoagna Médard ke tsy nandesanao nosy be izy de na hoe mbola tsy tonga ny fotoana tokony vidiananao katikaty aminazy mbola miandry kely de tonga zany viavy Jerry Marcoss anao ihany natonga za zao misy sahiran-tsaina nizana ampidirinao Médard fa raha ohatra ka contraire mba nahazo zaza tsara niteraka nareo mivady nahazo vakansa Dubai vadinao nagnano mariage nareo de voyage de mba miantso any Jerry Marcoss ve izy tonga avy miaraka aminay manao voyage de noce fa ianao ihany nankoty anaty aminazy napiditra ohatra zay le izy dikan'izay aza mifanometsiny ny olombelona amin'ny fiainana fa samby mandray andraikitra atsika rehetra zay mazavazava de koragna mazava ny koragna mifampiresaka zegny ny tsara resaka nataonareo sy zaza memsy faraparany toy izy anao kira
efa magnino tsara resaka ny natao fotoagna ny kindrenareo amboagny izy zay fotoagna isa manakory tsara resaka midika zavatra maro be azo ampiasaina amin'ny zavatra maro be raha koa resa-dra zegny ambiance agnatin'izay mbola voalohany indrindra tsara resaka atsika zao fa tsara resaka koekoeky mandeha mitokotokiky raha jiaby tsara resaka misy koa hoe tsara resaka sy mifampiresaka mifampiresaka eo izy hitanao amin'ny fiarahamonigny zany ilaigny foana le mifampiresaka efa tafiditra zao nanikoragna omby daty eo karaha zany koa tsika amy raha jiaby ilaigny ny mifampiresaka rehefa avy mifampiresaka tsara le resaka tsy malo zany tsy malomalo fa miresaka mifampiresaka donc zany geste jazz MC moa olona efa niara-niara niasa efa ela histoire kely parenthèse fotsiny amy jazz MC tonga tao amy jeune production tamin'izy vao nanombonomboka carrière de ny olona niasa tao amiko technicien réalisateur ny fandaharana zay alefako amy télé tamin'ny jeune production iny olona iny no nameko azy natao manager hoe raha isy ny fanampina tao za tsy magnino libéreko anao za tamin'le olo io mba manampy any jazz MC de ny hevitra koa avy aty amina azoko ampitena mba hoentinareo miakamiakatra amin'ny zay toerana entinareo miakatra ke tamin'igny zay lasa mpiavagna mihitsy zay izy ara miantso anao hoe papa za manao azy enfants fa izy ndraiky tsy ozy enfants fa c'est le maître de hasard fa io respect entre hoe fiarahamonina anay aty ambadika de jazz MC zany le papa de hasard manana ny couleurny izy za koa moa zany ama le roi du kawitch ny fiantsoany mpanao gazety zahatra amizay sy ny mpankafy manana ny couleur ako za mbola natao maître de patsipatsa koa dikan'izegny rehefa nifampiresaka zay sy hoe jazz MC hoe la musique karaha zao mitovy fomba fijery zay de tsara resaka ataontsika morceau mba entintsika mampi misy positivité ny fiainana mampatsaratsara fijery ny fiainana amty 2023 sady miaraka amin'ny ambiance mélange Jerry Marcoss resaka kely azofy ma artiste am'izao fotoagna zao ato agnatin'ny jeune production jeune production zany izy io efa ela nanomboky tamy 2009 ary maro ny artiste zay nivokarinay ny tegnako zao ampanetrentegna no ilazako fa tegna nanosika artiste ary mamoaka vola zareo le miainga avy amy tsy misy ato zareo no karakaraigny mamoaka vola miinvestir et tout fa tafarany somary misy modalité hafa kely koa nohony faute de moyens sady vente de CD sy cassette efa tsy mandeha amizao de fa misy collaboration hafa koa ny ataonay ary anisany artiste maro tafavoaka avy tato hitatsika regny mandeha regny izay tsy afaka ambavany zandrila Big MG moa misaotra anay isaoranazy tsy magnadino tato agnisan'ny nanosika azy natonga azy plus professionnel hitatsika regny ohatra zany koa Farah Jones ohatra zany ry Simon Davalera ohatra zany ry nisy artiste maro be zany anareo zy magnametsiny raha tsy voatognanato ry Ombokala ny Stan Ross maro feky zany artiste ary misy koa ny niara-niasa en collaboration ry Damama ry maro Perla Noire tamizany fotoana maro feky artiste niara-niasa tato ry Joyka regny niara-niasa taminay ny zavatra misy zany amizao mbola misy vitsivitsy karazagna école zany jeune production tegna mariny koa rehefa mba mahazoazo expérience ny artiste de mahazo mandeha manokana izy mikopakelatra karaha ataony artiste Big MG zao misy label koa BG label FG niny Farah Jones raha karakaraha zegny fa izao zany le zandrizandry sisa tavela zandry amin'ny ara mozika de ry Nacho miara-miasa amin'ny ato na de ato koa i Simondamo zany mbola io moa tsy afa miala vasira satria anabavy akaiky tsy mafozokinazy i Gelatop zay mihira tena top izy mavolagna amboaka hira zao koa hoe anaty fona igny zany hira-pitiavagna zay naboaka nagnanaovagna tournage tagny Paris en France spécial Saint-Valentin efa niboaka
donc akoatran'izay mbo misy artiste miara-miasa fogna iry Stanrosy teo moa zany mbola eo ihany maro koa ny artiste akoatran'izay hoe mifagnometanana amin'ny Jerry Marcoss tsy vitany artiste fa artiste pira fa misy koa ny mpandi diffusion zany zao agnisany manana mpandi maro zay taritiny Xavier Bob miara-miasa amin'ny jeune production eo koa ny maro zany raha produiseny jeune production ery tokiky efa hitatsika mampimoe regny moa efa tato jiaby ka atsika zany amin'ny jeune production de tsy misahatra magnome zay azo atolotra ho fanomezan-tagnana ho an'ny artiste vao miakatra hevitra na de tsy ara-bola fa ara-hevitra toro lalagna satria tegna mbo avy tagny amin'ny tsy fahaizagna hoe lalagna vao tonga amizao ka rarina mba magnamia toro-hevitry na hoe soutenir ny fomba fiteny vahiny azy ny zandry avy afara. Jerry Marcoss afatranao ary amin'ny mpankafia ny mpijery na ny sambadolo mijery interview. Jerry Marcoss olo ataotsika hoe raha miala an'le ma-artiste olona tsotra be simple misy film zay ho hitanareo tsy ho ela mafoaka izay mitantara parcours ni Jerry Marcoss ny tegnako za hoe kamboty tsy olona tsy teo akaiky rainy teraka mbola kely efa kamboty jusqu'à za nanomboka ny hira mizara olo nandalo fitianan-tsarotro narary ny hôpital ny sinizinty ny opérena 3 fois misy film mitantara parcours-na mafoaka ny lohateniny miaraka amin'ny scope digital mbola ivoaka ahafantaranareo ankapobeny ohatra ny ahoana zany Jerry Marcoss zany amin'ny maha-olombelona tsotra fa tsy artiste satria le mpanakanto mantsy voatery tsy maintsy mba manao metimety zahay manao mangirangirana zahay izy le voateny teo hoe rehefa mivoaka ny trano de fa ho anareo vahoaka angalanareo sary mba tsara raha olo angalanareo sary zany mba metimety ka tiako tenenina zany tsy miavo ary tegna raha ohatra mba misy hevitra manoro ary tsy tonga lafatra raha misy ny tsy mety ahitsy raha misy teny nataoko teto izay manafotoigny anareo mpijery aza zany arianareo fa le teny no ario fa atsika olombelona de mianatra isan'andro amin'ny fiainana ary za koa moa zany araka le teneniko aminareo dia isorana zagnahary foana atsika mbola velona mbola afaka mifampitafa ary ny mozika ao anaty raha tsy ho afaka mihitsy na oviana mety ny gadona mety miovaova eo fa mozika mbola ao fogna ary eto koa moa zany za dia mampita aminareo hoe mifankatiava ihany tsika ary nareo tsika samy malagasy ho any am-panakanto aloha de tsisy raha tsy ho ataonay ho anareo fa tsy fahaizanay angambany rehefa tafamoaka zavatra tsy milay fa raha ny mozika mitady foana zay hoe aizany metimety ho anareo mpankafy ka tohizo atrano ho anareo zay mankafy Jerry Marcoss ary hoan'izay mbo zao vony fankahita Jerry Marcoss dia olony tsikitsiky olony izy hitanao olony serasera ary mbola comédien be za hitanareo fa amin'ny fotoana magnaraka anareo mahita azy de za nefa kosa mampiavaka anahy angambany ho an'izay ilay tsy mahay sérieux be za rehefa miasa any ka mety hozanao miavana na stricte loatra entitra zany za rehefa miasa satria izao zany mozika zao natonga an'izao lehilahy zao mba afaka manampy ny mpiarabelona sy ny fianakaviana ka tsy ataoko ambany zavatra rehefa resaka carrière na mozika donc za hoe tohizo hatramin'ny farany ny fankafizanareo fandaharana miaraka amin'ny Médard toera zegny izy karakara iranaka toezaka tianao ka patsa tsy maintsy miswinga atranatsika ka miodina araka le volazanareo Jerry Marcoss tsisy problème fa de mitoy atran'ny fiarantsika amin'ny alalan'ny mozika ho ela velona antsika jiaby mankasitraka mankaterignanao zokinaka Jerry Marcoss mirary soa indrindra miakara amin'ny ambony indrindra mazoa vola bebe ka zamba mianao koa zegny ny hirigna ary maromaro ireo artiste zandriny
sy ny olona ty hanagna lazany mba hiditra amin'ny école GM mba misy zay voafantigny ho tafiditra agnatin'ny GM production koa satria maromaro zahay zay mba tiditra kefa ampiteko sahady zay zavatra zay mba maro mety handondombaravaragnanao aorian'ny ty fandaharagna ty akory matao atao ino critère mba ho maro ny andala amin'ny école GM production zay le karany ambony indrindra atao malazana zao tozao tsisy table banc ato e tsisy tableau tsisy fizaragna bulletin tableau fa fomba firesaka le hoe école fa zany hoe fiara-miasa zany. D'accord. De makasitraka makateligny ny GM production tatia 67 hectares na Apetraho ny fandaharagna tsika tamin'ny any ty makasitraka Jerry Marcoss nandray atsika ny koragna tamitsika tamity andrany any ty irigny any koa tsika hitondra mpanakanto na olo malaza hafa tiatsika ho fantarigny amin'ny fandaharagna mametraka velo mandrapitafa irigny any koa tsika hitondra olo hafa zay swing